muryango ni uriaho wa 13 sura wa kwanza hadi wa 25. Muhoho mwenye hekima ni kugwira mafundisho ga babaye, ela mwenye kavudi kakubali kukanywa. Mutu ni kupata mazo kumbola pa manenoge mazo, ela mlongo ahenzacho ni kibavu. Atunzaye kanwake anarinda maishage, ela mwenye kikano anazirehera panongwa. Mukaha ni kutamani na kapata kitu, ela tamaa ya mwenye chadi ni kuvaiswa. Mwenye hachi azamena ulongo, ela mutiriri ni kureha aibu na kavudi. Hachi ni kumurinda mutu murumwengu, ela dambi kumbwaga mutu mui. Mutu ni kuzihendia tajiri kuzi hana kitu, mwingine ni kuzihendia maskini izaho ana mali nyingi. Mutu anadima kukombola maishagi pa kuhumira malisi, ela maskini kana utu wa kumwagosha. Mulangaza wa mwenye hachi unala sana, ela taa mutu mui rinda zima. Kiburi hakeye ni kureha kondo, ela hekima inapatikana pa atu makubalio maadho. Mali iliyopatikana pa haraka inahunguka, ela atumaye vichache ni kuikuza malie. Kitu kitarizwacho kikitoa timira kinalumiza moyo, ela timiraho ni muhi wa uzima. Avudiaye mashauri anazirehera manongwa, ela agwiraye malagizo andagerwa zawadi. Mafundisho ga enye hekima ni kazuho ka uzima, ganamwadimira mutu kushala hukira mihego ya kifa. Akili ni kumuhendia mutu akubalike, ela ngira saatu masio kuluhirika ni za tabu. Mwenye akili ni kuhenda kila kitu pa marifa, ela mzuzu ni kueneza uzuzuwe. Muhumwa mui ni kugba tabuni, ela muhumwa mwaminifu ni kuhoza. Ukia na aibu ni kumpata mutu akahalaye mafundisho, ela akubalie kukanywa ni kuishimiwa. Tamaa hizi hutimira ni fahiro pa moyo wa mutu, ela kuzitenga na mai ni tukizo wa azuzu. Aguranaye na enye hekima ni kupata hekima, ela aguranaye na azuzu andapata hasara. Mahendao dambi ni kupatwa ni hasara, ela mwenye hachi andarifwa mazo. Mutu muzo ni kuarichira urithi anaye, ela mali ya mwenye dambi inaikirwa enye hachi. Munda wa maskini ni kumboza chakura kinji, ela ni kukihopwa ni ariahu maone rao. Asiye humira lutaha andamume na mwanawe, ela amhenzaye ni kuhumira lutaha mapema. Mwenye hachi ana chakura cha kumtosha, ela mtumui anabuzika na nzala.